mistake bung som pakhat na angai na shimang lo zeta megi na mel reng lai chuan Angela chuan nui chungin lau thok ma ta che kan tina don lo che ati sarsara ma se megi tan omnom na chi ero ani hau lo mi pa chu Angela chuan signal zawin chu palian zet chuan akikor ipte achangin syringe aron phorta a ma se megi hi chu timaya chi aya phili chi ani lo ti an shelo chu pa in aron hnai rual chuan a khumbul do kan chunga a chimte leithar englai po a kol reng chu a chu ve phat ring zatin te be ka tok ati twar bok awak ma se anu le pa te pindan chu in hnuai om ani baka soundproof ani khanglanga an shat pha ka ring lo te po hian a she pha angi mo o ma se be se na ero ane Angela chuan aron wan chata Megi ngonga palianan syringe velu atum lai takin Megi chemte a phejok chu paliana shok chu athi ngal puata syringe su thlawin a let ngal huang te ati le twara Angeli ham hai lai chu abana man sakin a chemte ken chuan atin taran mai adu lo thlengin an norta ani ber te apo aron tlan lut ve a thil thleng a murwal chuan chuak le ngal vutin in hnuai lam apan ngal anu te azukai thau ani mai the paliana shok chu a ribor bora Angeli la a khurna sat ema wangin khuma a chunok ringot Megi thi senlum chhota chuan ril rufim a puttir ta dai zoka paliana bula wa thu in a boy chom hala a chemte kha a vai satlia mai kha ania a shoka kher a vayang ti ngai na shabik lawatin ni thi em zong a thilave ma se aranglama hospital ankal puyanga yang anu te po thophan neilek lovin anron luta a engthil ngei ti tak tuali thatamo anu chuan thlabar mel zathiana ti a Megi chuan ala thilo pa aranglama kan kalpuyangai alo te zoi rai thil thlen dan in zo kwal man ani ri lo chuata syringe le dreng chu Megi chuan aban zawa a akta mak mai nakina alapoi mo don tlat te le apanen paliana chu damdo ina an shwai da a thisen a hlo nem ema wangin a chaw zwal hle doktorin alo en ngal wata thil then dan a zot man ri bek lo thisen chuak chu ti to phot angai ani le lama Megi khan alo zai thuk lo lawa paliana awan nei pha ti to mayang thisen po an pe ngal chuk chuka sek chule ti lo chuan adang lup maya a chaw ngoi bok an han in ti fel zo meu chuan jingdar ni ari thuak ta doctor chu ron kalin police a phone thu ron soita a inquiry an lak angai wangani Megi chuan doctor ne na doctor he syringe chunga damdoi hi enge ani ka shedu ani he thil hian min injection atuma kalau inven na lama thil akal swalta ani kha in ring tok zatina ti a doctor po chuan alo lavata naktuk lama kalau zir chianga nge ati a police te po anron thlenga paliana chungte la ansha silo hanchil sha don pon Megi chuan thil omja chu dik takina soya ma che Megi thu soiringot kha fiana atling thei bik lawa paliana har hun le abyak thei hun nga chu ani mai heti mek la hian in lama Angeli le anu an lawin haw ve meka irap thak zo zaita I avek to ani hi Angel engtin nge hetiang hiani om the ati hloka Angel chuan chapur sungin kashelo engma kashelo nu karil ru hi abwai vek to ani har fim lai ka nei lawa chungre la hian min nor tet tu om renga Megi hi tha kan tum po ani lo damdoya chiwa ka chian pa kha mutpui tir ka tum mai chawani a virgin hi ka du lawalom alo ti ve boka paliana thisen kha Megi pindan chwata atleng tun maya shufai ta nge pon ti lem hleilo Angel itang nge yang police ten thudi kan sha chuan katan po chan him ngai na cha om don lo ipa phei chuan akuta sil nge yang lau thong takin anu chuan atile a fatena na hi zong an swal na po chan alo na ania nge Angel chuan anu chu bo in
nu jail tan ka du lo ka hlau min chan pui ro ati ngoi ngoya nu tan chuan lo paliam ngut chu har ve kho pang le swal te ma se afanu athi sen kha ani ve box se aril ro in arba wa zong na samaya engtin nge Angeli chu ain soi fi hle mang ti in chuta engpo ni se eng angpo in soi fi hlim tum ma la imi roi pa kha a in puang ani chuan itel lo theidon lo ti hian ti mai ro ader tok mai ro Angel ti chuan jaila lut lovin tamdo in an ta lu tang che pi than pui chuan ati tamul mula mang an la hian ril ru lo chak du ania nge Angel ero om ngai na ashimang lava achap reng ringot nia kol shong tak angalang si in alo nem viau mai si a hlau thong le nu no ani bere ti vak ngai na la a om der si lo a der le tur chuang po om lo a fim lo ti tu na po shat ngoi ngoi thlat heril rumak sak le chetak ane hi engti ka changa in chan nge ti a shebik lo a har fim lai chuan megi chu heti takin a hongai bik lo a soi ang deuh khan tha tum na ril ru em kha chu apulawa ma se shai ruya kha pa ne na mudun tira video cover atum kha ania amiroi la kha tlangwal thalai le sek pui ni chung si a nei nei lo da em reng zu du ve tak ani a Angeli chian nu a sangi te in hnuai lo tu te anni chuta changa Angeli nen po in shepop anni zawrama ani a abik takin zu le kanza atina sa a ma se soi to angin an khosak a har sat ba ka ama hian na thok fak pe box silawa an veng chunga phei chuan achak om te lul nen an chhor du manglo a thatchia an ti zel ani ome Angeli chuan athil du ti puitlin na man ro atan thado ni na sha a har fim leilovin ti khan arwai taringot ani kha Megi le apaten inan ron thlen lai chuan darli apel to a Megi chu a chau dewa wangin amule sham tlem tala chin lo chuan ati ma se thin thi in amu hil thei tlat lo zawra makhan thi nuang chunga aron ban chok chok lai amang phan zel wang ani pakhat tlema jong chau zong a ching ve sha me darya do na thawa anu le pa te chu khun khan zetin an lo thuduna Angeli chungchang an soi don ani mel atho achanga reivak lawa police lamporon langin Angeli chu thu zo fia tural ron lak antuma purwa ta te pon eng ebe man lo soi shan lo Angeli po an kai thau ta ngala ngoi rengin an shwai ta Megi po chun lam chu na akal atum lo zawre mate pon an she thiam boka nizan khan damdo in an thlen nu khan mal som zwala chu thil omzia a shil ve kha ania ma se mam pu tan ron kal ve ngai na om si lo anom na hospital ai nang box si lo nen Megi chuan a tho rwal khan chanchin awashil le ngal thawani an tuk chuan ei chu an hlim lo kher mai apa chuan inu nen kal lo soi du na tun chuma I u te che dan hi itan po ngai dam harvia wangti chu ka ringa ma se a thei sham chuan report hi jak lut lo mai la ka du ani Angeli hi intiam kam na nei tir ka du a hun enge moti chong chu ini te bula wa khosari che kan tia ini pasal hi inspector ani boka apaliam ngam don lawa ini te po ka beto a anrem ti a nang takhi chuan kan chung te shiat ila nei mang lo nen zin te lo har sa boka Angeli shwai pa in lunglei lama kan chung kwa in wazin khothong ila ka tia zawrama po kha a enkol na chen sau kan tum sak angai don thau thawa enge iril ro ka shedu ani atita dap dapa Megi angoi dat nuwa cha in ti ang chuka pome ma se Angeli chuan anun sim nge che ka du ti hi chuan ama nge in ator hunala omdon ati ve theita a aril ru chung ril taka chuan ngai ngam lo na riau chambang ma se apa berin chutiang thu a soita ka chuan zui veri phot mai ati thu ani lelama FIR te thelu tin Angeli te po hanman rup che chung ko mual phona ani pia lama an chung ko bawrakin atwar don ti hai big lo thilpoi eng ma thleng lo bong nen anu le pa te thutlok na chu apum lo thei big lo ani ber dar som pakhat vela Angeli chu aron ho a police lamin ti vak ngai na an shelo ani mel apa an shil le danin infanu hi rilrulam doctor enkol chi ni inalang
Atluak a fim lo ti ani top. Anu soi ang khan ava ader te po ani ma na le. Zawra mahar thu an shile ta a. Achung ti an shil she to thau na a. Vamu vele shim chu cha a an shia ta wangin apa nen bok an vakal le a. Zawra ma chu rin ai takin alo har tha. Megi po alom ru le. Lau thei lau wang ma ni se tual tha ngot kha adu bik lawatin ni. Zawra ma chung ten FIR the lut po ni se. Mani in chan nan alo bele ti kha ni mai do na. Kot ma a thiam a changlel thei ti alang ruak. Zawra ma pa le apa po anin be nga la. FIR the lu an lau tum lau lau nia. An the lu don ani po in Angeli laka zok the lu an du tur thu an soi dai. An fapa mangchang kai tu chu an milwak lau ani te che kang chu. Chu tiang te nuai an ni awang chuan police lampon ti thei an nei ta bik lawa. Zawra ma chu che swal pal anga choi angai ta ani ber. Purwatan anin enkol na sen so atum sak don thau boka. Zawra ma chung te po chu an min ta le. An fapa zia an sha chiang ve bok nen. Megi chuan arim chang thau ti in zan lama doktor kha a klinika avapan le ngata. Sirin chunga dam doi an thun kha eng tak nge ani ti sha ta do tlatani. Kha thil kha police lam hian ron ngai ven se chuan Zawra ma le Angeli te tan apoi thui mai the. Doktor chuan alo dong song wata. Megi chuan akal chan asoi zui ngal. Ani tak mo ni zan la la khan ka jir chiang hala. Mi Zawra ma hian 1% bak om lawang ti thei tur dam doi alo nia. Mun danga changa an lak lo po ani mai the. Kloza pai na ni kha nat na wang tak schizophrenia dam doi ani a. He nat na veilem lo mishing tak sa le ril ru shi chel pa ngai thi chena tam tak thuna ni chuan thi na hial a thlen the. Kha dam doi khan lo chiu man che chu ni che. I tak sa azoyin ilu a hai anga. Iluak a chwa ba ka ilu te po ana ang. Ishiat na thazam na tho azoi til do na wangin ni khwa ishelo hial mai the. Chulai tak chu rem chang man an tumani mela. An ma ni nge yin he dam doi an hu dan hi soi se zirchan le zwal te po chak nen. Ma se ti khan khe siam loin in ti fel thei ta lawa. Alom nge lom lo ti ero ka shi thiam ve lo ati tamul mula. Megi chu adang lepa. Angai tuan awang po chuan a khur ti thei hial. Schizophrenia nat na chu aloral khat shiat ve to a. Alzheimer ne na in ang tak ma che dang lam na ne si ani thum. An shiat na an lau thuta. Multiple personality kan ti mai nen te po ka jin ni om velan ni. Zoi ya shiat na lawin achangin an ron fing le em thunga. Achang ero chuan buaina na chatak po an thlen ve the. An mania mi za shang a iti mai ti ang. Chu tiang dam doi tam tham tak athi chena ka lu ani man lo chu van nei a in ti tak zet. Chu ti rualin Angeli a huat na ser aron in siam chan chia thung. Milu lul tak ani awangin a u hi thinlung takin apom le theyangem a shelo. Pathiani na sha ang chu. Lom thu te choi zo nu in malsom zwala tlo turin an omna dam doi in apan le ta a. Sindi naw muak turin an kala. Leng pui lama kal zok om tak si tui rial lama an accident dai kha a chan shiat nge ya du ani. Mam pui khan asoi chadu lau riau bok nen. Enge motak a omani aring deu. Sindi naw po aron thleng to a. Anu po vo in lama aron thleng don ani mel. A serious dewa wangin cabin lama anda lut to a. Megi tak phei chuan alam mu velo. Malsom zwala omna word alu don lai mekin. Mam puyanu ko filam turnen anin to ka. Oye avacha ilaw kalchu. Kofi ka zolam lokange law ampui ro o ati chula. Lim takin avalut. Malsom zwala mel po mu anwam ta le. Aban alana ti mai law chu. Alaw nu isanga. Tlahlel zetin alaw van ngal chat bok. Megi la chu aril ru kalding bok si kha eitur le enge motal po alaw leimi alaw chu ni in. In thashun mel takin. Engma po karon keng law ati sapa. Damdoi mum thok chak ber chi iron kala atok mai lom alo ti sup. Megi chuan nernang chungin in la zei the ati ngata. Pipui aron lut. Megi po aron lam ke ve nga la law nia.
ama chuan coffee no keng chungin Maggie ilo ompui theyang tiro Cindy ka vatlo vele lokangi o ati a Maggie pon poi ati lem lo anu chuan nuwa vo in hi omle ila naktuk chonu lama min chwa tir turangen katum kaning to mampuya chuan ati a nia a thareng alom alo tirengot malsom zwala chuan zan lama thil thlen dan chu chipchiar takin a zot le taveka phone a hi chuan soikim vek alo har chen bok nen Maggie po chuan zep nei lavina soi veka damdoi thleng khan mampuya mel chu arum sot mai he mei chia hi Angelina tlak po ani shep lave ngoite aril rulam hi aboi tak tak to anyang ati hluaya police ten apa an chana thu te kha shilve a adikang psychiatrist mu pui ula achavia wang ma sembek eng ang po in lo in siam tha in lo dang lam ma sem ho an bula iko sak chung chu ka ngai angam thei chuangin ka ring lo ati tamya mai Maggie pon aril ru tur a shethiam hle indan asoila in apa in arim ti lo bursi adike ni e mani in chung nge ya po in ven ruk renga ya omchu thil nuam tak ani mya lo hun cha be che bak ti thei anei ri lawani e malsom zwala chu chiangkel kolambelin ka chungchang chu thushan lo ni ta se zo du che kaneya thudik takin min chang ro o thu tak je thiana ti ta a malsom zwala chuan soite alo ti hmut Cindy na muak tura kal ni si engwanga tuiriala accident da inge in ni ati chang ta faka amit mingarin hlel na po mo mai chi ani lul lo mai mampuya chuan amit akha fuk fuka a o thian kharin shelo la chazok ati thop sup Maggie la in ashe chak tel tel box si soi mai lo tur box chu mampuya motor kha lum thuilu tuklawa an accident tu ka khan an vala chuak nga la a chena sadewa siam chung po rei ang reng via wang isoi don lo mo Maggie chuana tile a lung oi mel apuhlek lo bok malsom zwala chu hanjimar le te te a ole ka soyang ma che thin rim lo la ati a soivat mai ro ka thin tirim the ni chuan ka thin rimang alo ti hlak nui deu chung hian zaidam lo ve siamo ka ti lau thong lui mai mai che ni kha tak taka khamini khan kan kalma a achan po Cindy khan tuiria la peng lokang ka poisa batua oma kum khat do na batua atam tham chia ka ching du atia wangin kan kalani kha kan holamina nya kan accident tak poisa po chu adil nge ya azad ve che alo pe anin how de nge nge khanu la kha leng puya kalve thaw alo tumani oma chuan ve min la dil zuya Cindy in rem ti tlat lawa a chuang ve lo kha awan nei te lelani he chuan chu chuani mai ati a Maggie chuan a che ke ma wangin engemo la tlatina sia a sia chian adu le hle bok motor khal thiam lo ini lawa I roi lo bok in tlan liam na hmun la an soi mangin kong zim lai po ani lo engwang nge ati le ta chat chat iwa detective chan ve mole o ni emek poi ka ti ma se ka du wang reng ani lo Cindy khan min ron nekin ka in khal reng lain min du ziate min nei atum ziate asoi mol mola ka chang lo a thin thok thut nge ka she thiam to bik lo steering kha min ron her pui ve in ka ta ini don lo chuan thi dun lo lo anga tia ke ka lo in veng man ta box si lo kha kan tlan liam ta rengot mai ani kan in kara mei chia ho hi an tok ziklu tuka boina kan nga zwala ni hi ati dam ta thlupa Maggie pon a oi ta thlap mai Cindy chu Angelina in kopse an rap thlak dun ngotang heti em mi pa han a chel mai chu chuan Cindy chu tu na enge chanchin ati pa ngai vele ta thliama ala ngai rengan yang ma son lawa atla hniam lo bok a ko chuang lama so na lo hlawa alu bel chu ani mai e ati a ka kan ve lo mayang ka mu chak lo ati sapa nui chungin a phut kher che po ka reng lo alo ti ve a an nui duan in kan hun atop ta ka chuan Maggie po thawa ompui pui ngai em lo kha inu po khongai thlak hon tir dai ro ati a ka ti renga lom mi hi ngai twale lu tuka naktu ka chuan ka chhuak ani chuan tlaila ma zanja ron e ta che mampuya chuan ati a hun te lo thleng phut se o ti in anin thla ta a
pipui nen po anin hmule talo Cindy anda na hmuna valan kha du chia lo nen in lampanin a in khal ho ta wangwanga zanri an ei lain apa bok chuan naktu khi chu thil engemaw chin fel tur ala oma in bua seinan po mangila atuk le lungleya chuan kan kalang naktu ka Angeli le anu in Dr. Shekima wa mubok sela ati chuara te chuan ke chu ka jin ve lo mayang in kalau nga kang alo tivat anu in kan kalve kang muni ero anurini te ina lo khosari anga Sunday kan vacha manga Monday kan hole mai dona arei lo ini te ba ka ipate te po kan tlok har lutuk alo ti ngal zung ama tir chu an tum lo mel khop mai Angeli ero ngoi rengin cho ai miala amel ngai alo mel le veng chen Maggie pon biak atum shan lo soitu angin purwat liana he lunglei khochwa kani a anu le pa ta hi andam rei lo na a an unaw hi anril ruwa puitling hloma purwa ta hi an upaber do tu ani a an upaber mi pa hi champhai lama sumdo na nein a in beng bela purwa da changchia hi Angeli wa omna tur chu ani po na tho nei lem lo ma se apasalen na thatak athoka an khochak azia omviau Angeli chuminaw le cha anno pangber in pui ngak tu hi lunglei government college sa librarian ani a annu te lam hi an khosa theya apa te skula athok ve a an khosak acha ve viau bok pithan pui te lam hi chu sai ranga khosa hi chu in pui ngak tu pithan pui nu cha hi ani maya abak chu rei e ka te zol chia te anum sang thwa hloma anni hi chu anron jin changin an la ron tlo po zau zela purwa te lam hi zong jen an har sat ve deuh nen anin muzen thei lo ani Maggie pon tu ma ala mu lo wangin hupur ruk na le purna nei kopa apa te lam hi chu swal le khir tak an omaring lo apa reng hi adam thluk mai chi a chanchin thar an ngai thlak mek lain an branch ke GPOB te an ron lu thut mai an lo dong song vat hloma an leader purema chuan kan ron soilok lem lawa kan han in ron kho ma kan ron leng lu thu tani hi ngai lo lama lo ngai lo ula ati a purwa ta chuan e khai in ti chalutuk ni e tun lai kan chung kwa hian hetiang zong kom le len pui hi kan mamo khop mai alo ti ve duama Angeli po anu in han kau tha a tumbu rin ron chuk ve te po la chu ve a an secretary chang te khan ni e in boruak te kan lau she thoi ve a ajia lau khop mai Angeli le Maggie te po kangam tlak ve in nia KGP program ma in ron langkhat lu tuka enge in chanchin po kan lau she har fo chen ke ni chuan englai pon kan lom chewin kan lau in hong reng ti khamin lau sha sak ula thu tam ron soi po kan tum lem lau chung trai na ron nei chau kha kan tuma kan treasurer tlangwar chiam te hian chung trai na min nei sak sela chung kolama chang po khan in soi du apiang in soi thei reng ania ati dapa Angeli chuan por ang reng fe hian kan eng boruak ngen sha ta azora ma vel khamo tu in nge soya chen omte tak nyal pon an shelawania Maggie isoi le pekem ni ati tan ta na Maggie chuan soinang alo ti chap anu chuan hetiang thil te chu shelawa kan ngai te hian an lo she ve vek zela lom chu tianga boya ngai lo ti in beng ta yatuma purema khan nya englawania zawra mate atanga kan sha zo kani an chen hnai te ka atang zo ka sha kan ni e engpo ni che athleng to a pui kan ti a ron len hi chul kan ti tlat bok nen engi mo zong in lo ngai lo sham ro ati ta zunga purwatan kan lom lu tuk zo ke in thlasung reng su alo ti ve thuam tangwal siam te ron ding in tong china chu anei ta a Angeli omdan le thil ti te soi si lavin Angeli chian lo dan chu apo riau kan ti don nge a sheril tlat chu lam hoi chuan a tong chaya ala no pan nen tong kam po athiam khop mai Maggie po ha dam swai the Angeli ero ache seka muni meng ru chuan Angeli ner na chalu tukle achanga siam te alo chiat khum chen chu awa muta a alau ta hle amengam talo ahan chong trai zo chuan anin chi bai liama
Maggie chuan thingpui kan lumange in fel e mai ti in chau kalam apan ngala. Angeli ero kamudon ti le aroma chau arwal zui. Shwai tu te pon ti vak ngai na an shelau. Zeb lau chuan an chung ko baurak tu ko kha in an shelau emo an ti chin hi an lau che vele zel. Engtia siangi an ni ero tu man an soi ngai lem hlei lava. Aruka soi sep sep an kai to hiala. Purwatala an kaushana an khai pa ber alau ni ve bok nen. Mai chana han shil dot ngam an lau ani mel. Pithan puila meche po la alang sar si a. Aruka rele afanu po amati khola uvek anga soi chin ma se. Alanga chuan tu man an bechengam lau mai ni lavin. An tlon emo ti mai tur ani hial chin. Hei takhi kan mutan ani fo. Purwata tenu pa hi an cha e chalave ti lam ni lavin. An fanu hian ati mual phau jing ve to viawa. An mani in enlet te po ahun thokhat ve viau to ani. Mizo chu kan je pakhat chalau deuh chu. Ei rok na te mi tu emo thil dik lau ti te kan soi pe viawa. Social media po a hober bol kan ni furzel. Atak rama khang ei ru ka wanga lian ta te. Thil dik lau an ti kan share reng te po kha kan hongam le mangbar lava. Kan becha in an mitlun kan latum ang sausawa. Kaushana ni se lom an loin do sakna an dong na sa a. Soma pakhat an chunglo tam chen miao bok nen. Khotla nga shim po YMA te pon kan daw ngam chuang lau. Sumfaya YMA ta na chanpui na chunglot phachin ngat te phei chu. An lo phu lawa chelian ni ma se kan pathian biak lau chau chu ani to hi. Hetiang shim hi chuan eruk na te hi chu engti khotika ma kan daw rem lul lawang. Kan han peng ta dua achul chen ania nge. Mege thingpui lum tui ti taka anin nuwa an ni po chu chinzai an rel vele ta a. An hon rualin muni chuan. Oi api trong chai lai khan UN jilia in siam chena salu tuka ka lau top ati tarawa. An ham hai deu. Apu zok chuan. Chu ilaw meng rudi na emni alaw ti khawa. In tlasun mel deu hian. O ka meng rut chak tlata ati veringot. Pithan pui chuan. Ingay bel may ani chu. Angeli hi chu ahar malom. Atiet lai pon amay miching du ngay law. Baka KGP te po kan som ni mi alawa haron kalvele top. Over po lai tlak lutuk. Alaw ti laklaka. An pa in. Iza pui may a. Som ngay lava an ron lang ka alom lutuk tlat. Katiang anat sang an syad lau vanga niya chen katian an demlet lau zok chin niya. Alaw ti ve mukmuka. Ti tak-taka te chuan Angeli aya chung chai pui tur hi an tam ve e. Ka an leader purima farnu te po ka eng ani big lau. Pasal pathum to afa te po ngay tu alaw ani ka. Zilve ang miyang anu chuan ati le hloi. Purwa ta chuan beidon mel zetin. Ava beidon thak o. Hetiang rilruo iputlat wang hian ania ifa te iti helvek chin. Ini na te ichan vo te hi siya chiang ro ati ta ze ka. Te la hi alaw swal thiam the. Pa, siya thiam ro. Anu hi chu famangay ati na lutuka angay swal ve the lawalom. Nagkumachangin kaushana ni na neito lawa afa te min enkol po atum ka aron tive a. Megi anuy deu. Anu chuan rumfe amelin. Muanzual ichim chen ngot mai. Ni na hi ka du em law. Min than miaw chuan kan pom law thei lawani mai. Ka ni na hi soy ve seksu ati laklaka. Kaushana ni na nei der tuar nu te hian fa en kolan thiam lo zok ma in ka sya. Kei chunu pui ka nei ve pon member changkai takbak ni tir ka tum lau bur. Nu chuan fa te en kola in chung wap lum tur an ni rengot. Te la hi ala nau pan ang a hian mi nya la thiam riau. Anu chuan. Nanga bial nu mei thai fa te kha chuan engti khotika ma ni na nei phave lawange ngei se thiana tele a. Apa in. Atok I chong du am chen. Mei thai fa hanti te kha achul na lo. Kei hi ka boral chuan mei thai ma bakin ni mai. Khatiang khan chong to hlek chu ati ta shepa. An pa thin arim ta deuh nen a chang zui ngam ta bik lawanyang. Ngoi ringin an pindana alut ta dai. Megi po muturin a in buat saya. Munin Angeli omdan asoi kha angai to zui rau mai. Ani hi ako chunga ram hoi ti hian lut em muni don le ti thlengin angai to a.
chu tiang ani chuan a u chu alai na thei mai the nat na chi khat wang ani ero chuan ama Angeli chau chua angai thungang angai tua mek lain malsom zualan aron khola zan ina kalau soi nga la naktu ka chuan ka chuak thei don ani chu tlai chu o aron ti a nia ka pa te kalau dir ve ang atu ka khan lungle kan chen don le ngal ati a ka wangai don che ve i le rangem no pangchia che tin aron ti a ler ve zwa yang injir nan ati chawa Margaret fiam thu pon soi to su aron ti shok Cindy bula lo om lo la ani mai ati ve a taka Cindy chu aron har chho chan ani ome a chen pui chung te chu a sherei ruaya ke ni ho chu mila shat lo mel zoi zoya sha chwa turan tia alaina tom ve reng aron ti mul mula ama chau chu alom megi chuan lo ti mak a chang chuan anun rong lek lek hian a in che chen ma se dik tak chuan mal som zwa la hi chan a hlau ve to bokani ani anga dil thiam atong to om si lawa mal som zwa la chu an Jackson do na wangin ada tari a message ero abana wangin ala type thailo voice message aron thun thluk thluk zel Maggie chuan phone da mai atum lain Angeli message adong ta a open vat nangma wangin lungleya ka chung kwa mu phak lavin ka omdo na nia engkim hinang ma wangani karil ro ti buaya heti takamin omtir tu po hinang ma tinge lo pian vele ka hua che ka holu tok che ti ani Maggie chuan reply lo apin dan kongka avakal ngal zata phone da in aching tawang wang mai Jingdar thumbor vela Angeli rak twar awangin a har ko ka a chu chuak ngal Angeli chongri chu a she thathei meu lo ma se thlabar orol zong ani chiange rang taka thavin a pindana changin a tlan chuaka Angeli room kongka chu a chum ngal dot dot Angeli chong po a she theita ka du lo min kalsan ru min pui ru nu pa Maggie ka lawanya hian lo kal le to ti velani ti buai tu engi motak zong anei chiang mai te awakai thau tawata anu te ajukai thau ngal bok apa le te ten Angeli room kongka chu an nek ngek ngeka atsak na sa si pithan pui ero kil khata aloding khur zoi zoi muni ero chuan engma shelawani mel mi papa ni en thei to panan be ta ka chuan kongka kalna chuan ti che thei ta shama an lut ngal huk until mu awang chuan an ding chot hlom mai Angeli chu a khumbul chhuata ke korte le bra chau ha in alotal hiat maya a room tuk ver thlang lam a in hongbok parda chu thli in a chem leng von vona Angeli khum chunga chuan damdoi mum var lian vak lo alo om thua bok apa chu har chuak ma seber nge a fanu chu avapom chota atal na cha in a chakher mai min ron la kan tum ati maya magdeu mai chu ati dermi alo ti sha takin Angeli chu mu thei lo engemoni hian a hnuk lui ti mayang ne so zetin akai lui ti to mayang te le apa te chuan an bo bet taringota purwa ta chuan ring ang reng tak hian ram huai bol hlo le ten om ho ka fanu hi chua chan vat ra u kalbo turin Isua Krista mingen thu ka pe a cheu ati ta chak chaka chutia voi thum lai a aw nuwa chuan Angeli po chu azoi chanta a chau mel kher mai a har fim lo ti sha takin ameng arwaya amit asen rambok Maggie chuan athom no lo lak sakin a hak tir ngal mol mula ha mel dewa thok la hok hokin ankal to ma se an ron let le nge yang ati chiawa anu aron chap chuak ngal phong Maggie pon a phir pui chu alainat veta khuma anzon chawa damdoi kha bar atum nge moni don ni Maggie chuan ala khom mol mula apa chuan mate engma hlau tur om to lo o a chavek to anron kal to lawang ati dam thuama pithan pui ero chuan ka fanu iwa wan tuai tak em ka valei na tak che em ti in lo cha khum bor thung ama amut ngam to lo miawa wangin te an aria pui don ani aroma sofan hung thawa ta chuan amumaya nyang chu te a chuan Angeli shat phak lavin pa in ril ru ti halu tuk su ka u hian zu le damdoi ati pol na salu tuka
hetia angai thu thi ataksa ina zo lo ani he zungul veite pon ram huai an mu fo hi tiang kha ani mai ti ina thlamwana Maggie rin dan po ani apa in Angeli pon chu aphal sak tak si lawa chuan damdoi le zu angai angai ta si a voile khata ngei thut kha azo lo ani mel rui hlo ti hi chu apoi vong vong ani hi mo an han mule takna a Maggie chuan mu thil le harsa ati hle a hlo wang ni me alavin ama wa brun tu engemaw om tlat te hian a sia a lo bi thla a lo vil reng tu anom ve ni in a sia ma se Angelinen phir kan ni chia ka fil pui ve aniang ke chuan hi tiang he ka hlau ve lo ti ina infuya mi doi zep tak ani lo shim shim bok nen dar ngariak ma devina muhil ve le ta sham a tho chuan munichia alo la thawa Maggie mu rual rual chuan oi u Maggie local te ni zanti ila jing lamani to angchu mu mangnge atak po ka she thiam lo ka khum monga u Angeli hi alo ding runa ka zuk en chuan a hmoya ku jung chal da in alu athinga ka hlau lu tu kha aw ka tuma ka aw chuak thei chi lo ma se chu tia ka boy chung chuan u Angeli chu lo bo dai mule ke chu ka hlau e ati khur dar dara a hlau ti po mel maya lang the Maggie chuan satlia thei ang berin mai mi ziali ni omani chu ka omna sa thina lom ke po ati a muni thil ton ero mak ati roviau tho ngoi rengin rongan bol zuya anu te pon ron thawa Angeli an han ngei ven khal an be che lo devin harpa ngai takin aron tho chwaka a mel mu po a she om lo vo in lama doctor shekima anwa mudon kha ania apale pusheki mate hi in mel sha thatak anni boka hun alo siam sak thei lawa alom om tak takani tuk chuan po hlim tlang takin an kela Maggie chuan Angeli chu e khama anu te bula malsom zwala chuak do na tlaila ma jan je puya min ron soma in rem ti em ati a Angeli shar la ya soi kha nuama tilawani anu chuan naktu ka kan sin don sia in siam te ngai don a sin alo ti a apa zokin a voina ing em ma ate don chuang leinem lawin siam lok che va e ro che a jin san dei don bok si alo ti a alom nge mai anu pon a soi boy to lem lo zawre mate pon a chol lak chuan she thiam viawa lom ki ma ba ka thok tu thar an lak bel boka an boy shan lo lom ki ma po ala thok tluang ve zela zawre mamit atlung riawa a chong tam si lo a na a thok mol mul zela adu zong tak ani tlat pirini po thuron an pek angin chome akhar chong ve a veng chunga azwar kwal chen lok tak ni lo ma se chome le eng ilo man ala dai eng ilo man alo dai chuan a thareng nu ma mi te la kha abel pa nu te khwa kan kang mun sauta an lo tlan dun dai chuni in ko ho ngai nan shari lawani mel a hun la ya anin du na hian dam chung dai se a thangot mai anu le Angeli te chuan nu loka te te aron ho ve a school kal turin chuak ve kha ania a in thak sok soka naktu ka ka jin don sia vo in chu kan leng don a u bula ati a lim mel le a u po na she thiam ani po in chung lama sing sa a apa soyang khan a jin na ken tur te athiar fela a khung thata thlap a in ti fel zwa fai takina in buala malsom zwala te pon dam do in an chwa san to a zawrina ron shwai ti ratumna a ama Maggie en kan ron kal ve mayang ati tlata wangin aron tir talo a in thak lain anu te an lo ho a chanchin a sheve chak nen a in thak zo suk suka a zu chuka Angeli mel mu chu anuam lo shan lo nu enge chanchin Maggie chuan ati a thavek kha chu atia maro chu a in ngei tu an sa chen dewa hei hian ati boy deuh chen ni na soi damdoya cho nuala han e si a thavat mayang Angeli en pa chuan ati Maggie chuan nia damvat ro o Angel nel om takhian ati ve Angeli po chuan lungleya boruak tharte kan fahi panga ka ziawat mayang nia ril ruha dam ka mambo ani he puitling takin alo ti ve Maggie po a in pe tabuka abial pa te in lam chu sangte nen an panta ama chawakal a she ve dewa sangte a som tangot mai kha ania an vatlen chuan an lo revela ilaya
malsom zuala chuan aban or chungin alo dong songvat a chungte dang an chen pui ni lem lo te chu melsia tirin anin chi bai hloma chutia an hlim viau hlom lai chuan mampui ani pimoi zuali le nula pakhat sambuang thang mai zen ze zoi atak sarem thlap kor fual dum ha mel thazet thi an ron lota megi le mampui te ding don bula chuan ron ding donin kawa pa hei bi te chu inu pui tura ka hual ngat kha aron ti bor bora chunzom zel tur